Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole India sipai da niam mo part 2 China ina hlo India ral thuam tlang zar lo chu ole India sipai ida niam mo ti part 2 kan ngai thla ho le dona tun tu ma hi chuan India defense lamin khovel hriata an tlang zar lo ma se an nei nge ni a hriat si ral thuam lo zet mai laser ral thuam kali kha kan ngai thla dona kan video hluya hemi chanchin hi kan ron da to a ma se update te a nuala wangle a hlo na a zol so zo ko wangin tun tuma hian part 2 wa kan ron mang don ta ni kan hriat masak tur chu tun lai kho vela ral thuam lama ram tam tak an in plan siak na sa ma missile lo le in do thlona thel khen siam chuakin dollar tluk le ding on tam tak chu tianga tan chuan an in seng ral hlomani chuti lai chuan ral thuam thar aron chuak zela chung zinga chuan eng zung chak tak laser chu ral thuam atan a man thei ringin kum enge mozat kalta tangkhan R&D research and development and local puimup mup thinani India chawlo US te Israel Russia China ten laser ral thuam an naya chutiang bokin India po hian laser ral thuam anei ti hriat ni ma se India ero chuan langsar takin atlang zar hrilawa kan hriat ang te kan han soile don ani Defense Research and Development Organization le Baba Atomic Research Center tena an siam Kali Technology hi kumsang khat zakwa somriat pakwa atangkhan bultan ni in hemi siam chuak tur hian tho tan ngalani atir chuan industry atana ruah manania an han siam chhozela ral thuam atana man thayan ring chho tana chutianga tan chuan rotna lian tak omin defense lam ho tu te ruah man na le vilpuina noya project lian takan duang chhota ani Kali hi linear electron accelerator emo particle accelerator emo tia soyani boka eng zung chak tak relativistic electron beams REB chak tak ka pe chuak thei ti na ni component rang te chuan eng zung chak tak kap chuak turin na an thoka electron pulse chak tak an siam chuaka chu x-ray emo microwave frequency emo angin electromagnetic radiation an chantira relativistic electron beams REB te hi laser beam angan ni a target an ka chu engang poni se ne so takin an kap che thaya Kalia relativistic electron beams REB te hian microwave gigawatts power siam chuakin electronic system te chu ne so takin an ti cheta thina ni movement le changkang zo ka siam chho zela ni a Kali 80 atanga Kali 200 a siam chawin Kali 1000 Kali 500 ate an siam chuak chho da zela tuna chuan Kali 10000 hial lo tareng mai Kali device si single such pulse gigawatt electron accelerator tia hriat ani boka single shot atan tuna hri chuan man ani Kali 500 hi pulse accelerator ni in 1 mega electron volt electron chakna nei ani a tin 50 to 100 nanosecond pulse time nei boka 40 kiloamperes current nei bokin power level hi 40 gigawatts ani boka a eng zung laser chak zong hi kmmo metaremo mek angate chi ani velem lova nanosecond ti a soini in nanosecond chu second khat chunga billion khat ti na tlukani ome Kali system hi arwang ampo rol he Kali 500 hi ton so marit ni in Kali 10000 hi ton som ni paruk zeta ritani boka power po a he hem le cooling tank te hian oil liter sing khat sang ni vel omna an mamo a recharging hun rei tak han mamo boka a recharge nan hun rei tak angai ti na ni ani ne taka chuan tuna omdan ang hi chuan ral thuam tangkai taka a man thayeng em ti chu zo na ni a ma se chu tiang taka puan zara ni lo wangin ral thuam lo om tak ti bakin ke ni chuan kan soi thei mai lo ani Kali hian relativistic electron beams REB pulse chak tak emission magin na athoka heng electron te hi electromagnetic radiation an changa chu x-ray flash x-ray emo high power microwave anti
microwave power sang tak frequency emo manga siam rem ni in ti chuan kali hi heng microwave mang hian power sang uchuak tak microwave gun angin man thei ani ta ani high power microwave gun ani angin kali hian microwave tam tak a siam chuaka eng zung chak tak gigawatt maktadoi sang khat chutluk le ding on soina chutiang anga chak microwave puak chuan chiatna na se tak target ta na siam don ti na ni India beitum tu projectile emo thlona emo chutiang lam hoya ka ani chuan a target khol nun na chople chilina ti top ngal vek dona electronic circuit le computer chip om zong chu voile khata ati che ngal vek dona thlona kap ta se thlona chu puak dar kher lovin a khol electronic kai nei zong ati thi vek dona thlona chuan tlak mai lo chu ma ba ka nei don lovani chutiang bokin missile le ral thuam dang te po an ni India sipai te chuan heng electrostatic shield mang hian an mani ron bei tu ral thuam electronic circuit te chu nuclear ral thuam po ni se chutiang atanga electromagnetic impulse EMI lo chuak chu omjenei lovin an lo siam thei an kap che thei ti na ni chutiang shield chu LCA te jazz ven himna tan po man thei ni dona electrostatic guard te hi satellite ven himna atan po man thei an tum bokani masai defense lama kali man tangkai tak hun hi malam huna ala omni in DRDO scientist pakhat chuan soya he system hi siam changkan chhozel ani a tuna hian compact zo ka siam le system recharge time ti changtlun tumin malak me kani tuna chuan single use system chau man thei ni ri ani kali design a hian soft kill le hard kill manga target ti chet theina a oma soft kill hi chu target te electronic system ti chet ang chi ni in a target ati ke som boilem lova a khola ti thia na thok theilovena siama thlona le missile te chu soft kill mangin an nun na ti top thei ni in thlona electronic system zong chu veile khata an thi ngal vek dona chutiang ani chuan pheng phelep vuak thlak ang top ani don ti na ni India bayani thula belma missile le fighter plane te chuan khochak le khothlang lam ramri chu be pui thlak na an ron tuam masak na turanga yani hatki la chuan a target tike som zong in na thok thunga electronic system ati cheringot ani don lova laser chuan a kapal zoi don ti na ni ani na taka chuan khovela sipai chakpari na India hian sipai thlona le fighter aircraft changkang te chak tak te anei to a infantry thaber pola naya multifunctional naval vessels tele tuin huailong manga ro pui taka che chuak thei ani to lai hian kali hian ina ang taka na tho tir ani huna chuan game changer ani ngei don ni nan soya ri aya engkal chak jok dan le a chak zia kan hria chutiang khopa chak chural thuama man ani chuan dal zo tu an om mang don lo ti na ni eng anga tha fighter aircraft po ni se mel mateng zong te po kali ma chuan ding zo tu ma anom don lovani te sani to em mi then khat chuan India hian hlotling takin kali a test to ni in an ngaya kumsang ni som pani Siachen glacier tolwak kha kali test wang ni in an soi thina khami tum khan Pakistan sipai za som thum panga velan thia thudon na then khatina tarlan dan chuan hebela rigid ice sheet te amin chan chu kali an test hlotlin wang ni in an soya kali hi IL-76 aircraft a airborne defense system atan dan ya soi anom boka amai ro su India sarkar hian he project chungchang hi a soi chuak du lovani ole tunru matan chuan kali ngor kha kan thlur bing ni ta se part 3 angai no min beng war thlak don chawani ole min la subscribe lawani chuan khonga in milo subscribe ve don ya India ral thuam le defense lam chan chin thar ngai nom le beng war thlak tak te intan kan ron chhop chuak zel don ani